Bathe this year ke for the first time in history amahashi ayogijima wodwa amahashi into azoba confuse yona amapolo anginajwayele kunabantu ngapha nangapha abazora amahashi kunabombalalini lezabo amahashi ayogijima wodwa uthini amahashi ikhona i-7 July amahashi ayoyiyela wona nina nicoka lecephe endlini endlini akunamuntu ozoshayina laphani amahashi lewe ayoba slow ayobheka ngapha kwaba empty ukuba azihambele endlela utshani amahashi awana motivation asitshana lakishima lethi kanti kasakhala ayabuzana kahle siva uzangathi sigijima endaweni erola ngathi semlaza athi hayi sikemlaza senqunto amahashi asedebena akhuluma isiZulu uzama ukuthini you wanna tell me ukuthi amahashi akhuluma English yeah angeke awungitshela awungitshela anamagama uSteven awungitshela angitana anamagama abo tin fish yazi amagama amahashi abo tin fish abo silver diamond what yeah diamond race what diamond what die saba sodwa njani baba bantu kuthula kwenzenjani mina mali kahlekile amahashi awazi ukuthi kune covid amahashi awazi kune covid neja yakho iyazibuza ejardini no akasasebenzi iyazibuza nje ibuza lekati angitshela kwenzakalani ngomzala umzala njalo uphuma eksena kuchitha ibhakede lakhe aliflashe abuya lizingo akasagezi ahle kumzala kwenzakalani like endlini amaphela bewazi ukuthi uyakhiya ngo8 ubuya ngo4 uphela siphumele ngabo 11 azidlele azikhothele yonke into endlini awuphela maphuma nhla noma bayi5 or 9 mhlolo uzothi inhlangabezwe iduna no sidudula ngo11 dubula ebusuku that's why sifike emakhoneni hey nangu ngo11 shit hey ningaphumi amagundwana azibuza ukuthi amagundwana aseAlexander yokuphela amagundwana angekho surprised kuhlele kugcwele lapha hlala kugcwele njalo into athusa yilabo nurse laba amakhothi ngulu amasotsha kwenzakalani uMandela ubuyile la kwenzakalani the last time kunamasotsha Alexander bekunomandela kwenzakalani la ilwane sidisi ukuthi enhle vakanani so like kwenzakalani imfene zabantu Ezu akunabantu ezu thule tu ibhube sitwele poraka ngiqolisa la jump fence lahlane springbok la ngitshela ngikala kathi ngiya understand afana ngigawule mara babla abantu abalenga la emafencini why ilwane zakho zikhuluma isiZulu why so when Mbali you have this narrative ukanguthi ibhube silala la Joburg Zulu la eRosebank lele daba inyawupe lele khuluma isiZulu lele lena la yakhohlela nokhohlela aya Kenya no last siplomile kunabantu wakhonkothwa kuna nix long busy nje grasa lenyoni tutsi manga yehla la ngigawula raf like nezinto like ilwane imbuzo sasikhezeleni kunini sakhe ukufa uzo zihappy imbuzo kana ukukhuluma ngathi linye time la parliament hey nahlala nje kwenze njani girls imbuzi zithi hey girls nahlala kwenze njani sikhumbuza ngicasenzeni indaba anisafi manje sana mbembe sana siphandla wow anisebaningi there's no one come to buy us wow we so cheap I can't believe this now Samson usasela imbuzi sikhuluma English why imbuzi sikhuluma English wow really multilingual I can't believe this how thing la le kancane uzame